edu so Adom Trotro make us a prince so see do our rate na bronya wo budget to say obi say dey 300 it depends on baby nipa ni free prince ani abusuan edin komo prince entio ene Adom Trotro a etwegumu yi Ridge Hospital ninchemu epe obepiemu wo ha omanfo eton enuane ewo ha efitafo ewo ha ene ye hwe se budget a omo edibedi omu bronya no etisen o hwe womanfo ewo ha fitafo eni nkomo bronya yi o budget a odidi no senete oh Ghana fo na bronya yi de ehwe de no mama na yebesi enku akukọ baako eni aponchi mienu bi se nyame aboye mo ban fine pa ente akukọ baako ne aponchi mienu no o budget sika o de beto ne yesen sika sen na wo save a o de di bronya yi oh mo be 200 bi a me de be side man no 200 den Ghana cedis na 200 Ghana be so akukọ baako aponchi mienu se yehwe ye be kura cedi ekwa akukọ no mo bo ye de o de ba be fro ka o in the house cry saying e be bronya no kura so a ye mfa ma kra yo mama ne papa isu ni eni nkomo bronya o budget a odidi ni saying sika se na didi yezu bronya me kita 300 series a me de badi bronya menim kakra na ise me kita 300 series 300 cedis no obedi ni saying yezu minya akoko kra ne minya mun kra menua nsuma me badi yan hwe bronya o budget ni saying oh me dem me share anye budget but at least it do about total normal kakra bi we nya be say 1000 bi betimi da year rounds bi normal it's okay me okay with that 1000 won ko ana me family ni ade e betimi manage no dia year no ma bia nti share anye ade bia e kan tare shin now oh ntare de say de bi di bronya be nuane money no man de normal we ya say because mo cost kakra one ade no so 1000 betimi afa family no Mamene mami su ni nkomo mami baako ha onu twitwa jindi ene de mo nkwan mu be yede bronya yi o budget na anything o bronya we de afi we bibia aboa ye din kitasika ko dudu akra obedu hono hu de agoto na osiga nyina asa enti de nyambe ye bia yebedi ye kita 10 million kwa yebedi ye kita 5 million kwa yebedi enti sen na wo weda ho a wo de bedi bronya mi wa 10 million bi da ho enti eja mi di to akukọ baako na mi to eye mo kakra to anwa na mi ni mebusanfo nyina te no ne nya yedi ensusu na bronya se yensu yedi bia no no na echese fitafo no mo anwi ebi mo so ye behwe mo so bronya yi di bronya yi sika sen na da o budget a odidi well for me no me dey 4 million be di first me da se be manyankopon se wa hwe me soma afina akwa prabe to me tino bibia ni ehyanyankopon sa 4 million no o de beto de ne de mesani mami 2 million na 2 million me dey check me half how far no checking how far saying what is me my girlfriend e be gi ani e be pie 200 ne be som normal mo ko transport na mo ko 200 Ghana yeah e ko transport mo drink na dey 200 na say mo lorry fare kra in and out ebi wo mo wallet so no problem sana opiegu mo na echese omanfo omo budget omo di bedi bronya yi ana womo ene eche ewo Adom Trotro so no bronya yi osika budget say na di bedi bronya yi sika say na di ato a di bronya yi oh send ye wa ubotum na ebekire ubotum ni de se me de me pa me kakra na obi so de ne de aka ho ama me obi ni hwan adofo eti sen na wo kakra na eda ho a odi bedi bronya oh me nkwa ade ebia 1000 beso me 1000 no de be to de ni de sen na se bia enwi oba de enwi na ebia atare ha na so di bia cheche wadofo
Alright, na je se o manfo ene Adom Trotro so no omo budget a omo edibedi bronya no wonso a wo fie minim se wo so atwa budget de ato a wo dibedi bronya yi Adom Trotro bebi a wo bia no ye be hia e wo ho na ya hwe bronya wo budget a wo didi eti se car eye ma mate no egisu se away